Musiaisiani na ukethiana na uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo te matuku 10 mwei wa 6 mwaka 2021 wikwatia kwa kana wa mukanesa na wina undu wa kumutungia ngai muvea oneituma mutongo itwa mukanesa na indi nina uthocha tutambanye mwengi na Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umundi saa umwe wa kioko. Ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nunawetie kana ngwatanio ya kiuteti ya Kenya ya One Kenya Alliance no ngwatanio ile kukwatania ene nthi onthe Kenya na kutungiania nthi ya Kenya kwa vamwe ainena evinda ya chathi cha mathiko ma Jafeth Mbuwa Mulu ula ni mwana wa muteti wa tene mututia Mulu Mutisia. Kalonzo oingi ni umaniye kiko cha enendi makisio cha tarda kuyakia mbere na ala manaomboewe nyumba sio Boniface Mutisia ena ngewaisu kwa uliku. Zevya siasa yende na uvenduka na mutia wa siasa na uongelekete tuangie usakwani munene wa mwaka wa 2021 ntongo ikivathukanyo vao kambano siende na kumya ndeto kivathukanyo kwenendi na kumaikithia kana maundu mbe mesawa. Thino neni wake Stephen Kalonzo Musyoka na ula ni ndongo ya chama cha Wiper ni wamaikithia ene ndi kana wende konanywa na nzama sino ngi kana kulika siamani sina mangendile onemba mwisovya coalition sia mathemba mau tutua ndinwe bubo wa mwaki mheshimiwa Kawandu kaambieni kwatane na mikola ya ungei wa pesa sia Kenya baitoneka naito CC kwa hiyo ndio ndienda onena siasa ni nyogone omundu opposition na babika bandu na Uhuru na Ruto matwa nundu serikali ya Jubilee nyene wa NASA tiogo leto asia NASA hawa amo mezonazo atara ile nazako dewa ilia teo na kondi vidande to nona bandu bena thina no sasimunga kone Uhuru na ne ugo ni sawa. He has become a brother. He has always been a brother. Andeno kwa tanyakamba Stephen Kalonzo Musyoka ni wasema tambia make ni makwatiwa tamutongoi na nde kwenda kukonanywa na tavia itenze ondhini wa siasa. One Kenya Alliance. Tongoi ni Kalonzo. Kalonzo tu wenyu? Yes. Na dhima naona ndiye ni kulika na ito kuinga. Na convince mwana Moi, Gideon Moi. Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, emono ni sinduisia ila mona ndwana va onakautu kesa usioka corona ya thela tuke kwa nduma masaku modhua nundu monako ni kindu Kenya yastuka. Oingi Stephen Kalonzo Musyoka ni waseni vinda ambaye amukamba kukwatana na kwitha na vinya na wende na sasa ya kusukumana na mundu embe kukilia mbai ya mukamba. Ndire nana my brother ngewetwa muthama ngona inena nditwa ndiambeo songelana na muthama is my brother ndiambeo songelana aiye ndio sioketina nondo nethukesia ngasiokeletina baumba ino ni kubaumia na Kenya ili kaibu nokitimo niona thikwa nendete kwa thonua yu. And I think you say that and we're uniting the whole country. We are not shame. We celebrate our diversity. We'll celebrate that, but we'll also unite this nation for the sake of these future generations. Onasiana ile tasia itwe. Ndeto siake iko tomba unamo matongo ini maende na mukatha Stephen Kalonzo kwithiwa mundu wa kwikwatwa na tongo ini malo kwivutana na siasa nthuku sia kuvalanya mbai ya mukamba. Mheshimiwa Kalonzo is not junior in politics. Nanya munzani asia muno ila mukwasya mwelekeo wa siasa. Mheshimiwa Kalonzo doesn't need these small things. In fact, kendo kelayu maelezwa Mheshimiwa Kalonzo is proper coalitions. Sia kueta serikali. I will not force anyone to coalesce with anyone. Ingi Stephen Kalonzo Musyoka ni umani ya kiko kila kinatoyo ni kundi ya talda kuombwanga na kwanangia enendi misi kaundini ya mwingine isioni mwesi ya mbere na ingi asianu kwate ya enendi ama kwate mawikalo seo na uo uyekika. Nangalikone siya Kiambere in Kitui County ando manalo kuyo tarda. And this tarda, by the way, I give you another assignment. Under the terms ilasi negotiated by the Kenya government na the fund of tarda that time because of the 7 Fox dams. Yeah, Mashinga, Kindaruma, Kiambere, Getaru, Kaburu,
2%, minimum 2% was supposed to be used to help these communities living around those dams. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Samu kaundini ya Mwala kaundini ya Masaku nitawa Boni Mutisia. Mitena mivuthu itina wa mwene kivila wa chama cha UDA Johnston Muthama kweta niwe wa mutetheisye mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kutwika munini wa Musumbi mwakani wa 2007. Indongoi cia chama cha Wiper nisiyumililie na kuleana na ndeto isu. Muyumbe wa kitui cha kati Makali Mulu niwaise Muthama enena nundu wa chama cha UDA kusindwa nthini wa unyuvani munini wa kivila cha useneta kauntini ya Masaku. Vavala kivila kiu cha sindiwe ni ula waimuka wake Agnes Kavindu. Muthama aungamite na chama cha Wiper. Muthama ainenea ndeto isu kwe wachumwa nthini wa kilungu cha uteti cha ikumbi ya siasa va Mutongoi TV. Benjamin Mwaka nukutuelezea. Hivyo vya kiuteti kwenye siasa sele mbeta ukamba ni viende kuikimia. Ndongoi sia chama cha Wiper yu ni sievadholana na unenu wala wa iseneta wa kaunti ya Masaku Johnston Muthama ula kwe wachuma mvitu unavuthiisi utongoi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tamonenu ambaye okamba. Tamwea athaba yani bovenya mwile iwe kamba aibe ndukaiya ngalila ya kamba. Kavindani kaonenanya na Mutongoi TV kilunguni choteti cha ikumbi ya siasa. Muthama nunendie hayumbe maukamba maileseniki mavitukithisie BBI omesenesa kaunti ya Kitui vinea wakili mbunge cheu ona kimwe. Kwena na muyumbe wa Kitui cha kati Dr. Makali Molu BBI vieta mausio maingita kuongeleka kwa mbeza sia kaunti ilovia sia Kitui kwamba kufikia mbeo wa shilingi bilioni 25 kuisianiwa na kile mbunge cheu kila cha ilo kwata milioni anaimwe sisioka. Vyo na kinandu chama MCA na zama imwana ya kuthinikia mathina ma amwika. Kitui ni yo size ila kaundi ila kwa unene nene kwe Masaku. Dinene wa constituency. Na iboka Kalonzo umete, na ibongilo umete. Hai kitu mikine kidola kutuma nile MBB aliko ya Kitui ndina kwata constituency. Na munula wethe ebinza muthembosu, utharunone kieko ya ne mutundu muno na kwa none ndiye skulu mali ebinda azabete. Kutuka ngolea bilioni 15 nundu wa milioni ya naimwe. Ule bilioni 25 nundu wa milioni ya naimwe. Anadhando high school with ya nambakale kileko cha kwina maokuli. Kwenana na Dr. Makali Molu ni kana mausungio monyuvani munini wa seneta kuya kaunti ya Masaku ni wana nyomuyanu kana chama chamo kamba ni Wiper. Vala yuenda Muthama asiokithia ingi Wiper na yivadhulana aivu itena vata. Mono itina wola waimuka wake watene. Mwandu Agnes Kavindu kusinda useneta wa Masaku kwa utalo munene wakula na chama cha Wiper. Nitulika na president we mwene a issue statement akasia Raila, Kalonzo, Mudavadi, Wetangula, Gilu, Gideon Moi na Mutua enda kila tuita kwa Kizungu amicably. Kura yesi ya Masaku sigwa niwe undu yukunwa nigenda maikazi for first time maybe ndayambe president ku issue statement they ni wa by election nizu ya Masaku na kwa kitumi kiu andu ao ndema kwa damatete sikuya kura. You know zi ogobe ando korena ya kitari makwazi megwo na megwo wa ground siasa zia Masaku nino nizibala mukamba we na kintu kama nende ya mukamba ni mukamba ti mundu akelele lakini mundu muhimu no bikaza kwa kitani agwa mbu kwa nji lakini ba 11 etabania 11 ya Masaku kaunti ya Kavindu inatabanizie mukamba chamani kiba nuna lazima kwaze megwo mana dinama gwite mbu yetu egwo mana kimalale site hisabu Masaku yonde 11 kalilata ibo wendo mbeo kweli wibo kula ziko ndo mbangula ngili ya naimo na mundu kwa ragula ngili kwa nana kaunti nzima nuru na kwazie egwo andu atonu madhelle akama andu atonu madhelle mandangi mokenga na ikitu kwa cha UDA to kwa bena Germany na mutongo inungi i Germany la UDA ndio mwa Germany la Wiper level yake ndio hizo ndio level yake kukonya ngwata nyonzau ya One Kenya Alliance. Muthama no nawe tikana mwana wa mukamba ngwata nyoni sukethwa umwe wa munini wa minister munene na yuke wa ni wa vyewetheka ni muyumbe wa Kitui cha kati Dr. Makali Molu
ula wenda mbaya mukamba evuthiisye uke wa usuvio ni Messi Kalonzo Ndaitwa presidential candidate ila mindo ila kokasi kusauwa ya usumbika Kenya devo ana umwe wa unewa deputy prime minister The more experience than any of the people you have mentioned. Why check matukala watu ka minister and experience itazamba yo. Why check matukala watu ka vice president and ndazamba anybody else. Why check hivi akamba. Wanakuwa wingi tu yao numbers tu ina sio akamba. Kuko ngwana ngula ndio kutumia na kwanza hii Kalonzo ro kwa deputy detele tu katika competition. Nakatoa sindu ingi mbinge muthamanu nevitie kana myana ya minister nini ya CAS ila inanenganiwe masaku na yale ya kuvika kaunti cia Makueni na Kitui thina muvango wa kumuvindithia kiuteti na vala yukwena na muyumbe wa Kitui chakati miomo ni mivingwe vyu kwa muthama undumwe na atongwe alangi alama athamie Wiper kwangenda yo masiokithio ingi chamani na kukwatana na kunenda na wasia umwe tandongoi cia ukamba Pazi wakaposwa ma CS poswa abina ta CS pazi wakaposwa kala ta CS na pazi wakaposwa madhuki atwa wa Arusha zindu hizo ndisi kitu Makueni bateke ndukike na Kitui bateke ndukike kuwe dhano vya kisilia kiki kwa nundu wake ai no betete mazabu na makwateta makwateta ozo nundu tunabalukuliwa boy Wandi nizanga atabisi atongo mage kula sia ndiye ba kilo jone kwa mara kino kula nga mukulia ela wa ndiye ku report uno mazako kwikio kwa kula sia ndiye ndo ya ndo tsibo kilo wewe kula kupanga Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi Jenito Benjamin Mwaka Mboya si mwana cia kuvoya mwi waula kwa ivinda imwe wa muyumbe wa Kibwezi mututia Kalembe ndile nitwaiwe kanisani wa Katoleki wa St Veronica kuyasio Kimau kauntini ya Masaku andu mamusi ni mamwetie Kalembe ta unai mutongoi uneyumitie na unai navata na ngwatanio mutitia akathikwa kwake mbuinzau Kibwezi ya uthuiloni wasua wa katano ukite wa matuku 11 mwei wa thanthatu mwaka ni 2021 valandongoi neno ikuikwatiwa kuvika mathikoni asu Evo Musumbe Uhuru Kenyatta Mako mumasola kwa ivinda yemo wa mujumbe wa Kibwezi Richard Kilembe wandile ni maendeleo musine kwake mbuinzau Kibwezi kauntini ya Makueni ainenea chathini cha Mboya kila kiitoiwe kanisani wa Catholic wa St Veronica Lowesio Kimau kauntini ya Masaku mwana inya wa Kalembe samdile no weti nzikayo sia kumbanya chathiki muthanani waoneta kukethe wana chathiki ngitaki kanisani wa Holy Family Basilica musine wa Iloiva la mathiko makethe wa muthanani wa wakatano musine kwake mbuinzau vala maola nyongi maendee kumbanya chathiki. On Thursday tutakuwa na mass at Holy Family Basilica Nairobi saa 4. Burial date ni 11th mwezi wa 6 2021 ile Friday, hii Friday nakuja na tutakuwa kule nyumbani kwa kijiji mahali kunaitwa Mbuinzau Mombasa Road. Ingi ni waweta chathiki cha mathiko cha wakatano takiki kwa tuwa kufikanoe ni kifathukanyo ta President Uhuru Kenyatta katewa atongo yangi vaandhi ya Kenya. Watu watoko wengi kulingana vile tumeona kwa sababu kuna marafiki wengi all over as one of us said kuna marafiki wengi kwa hivyo tunataka misa ianze ikianza ndio wataongea na pia kuna possibility ya head of state kuwa pale. Mainena na Mutongo TV sokono wa mbuinzao enendhema kisiokini makulema kwenye mevango ni ya mathiko maiweta tameyo mbanite kuwatemia mileo kusia kunyaika kwa wau wa COVID-19. Kelando nokulia ithi andu mbuinzao kana ngumo ward tenengo mwana wo thika Kalembe ithi teyo mundu witu tigatwika okothuka na andu mailovi alamata mwisi ithi twekalita nake nitizi ukose wake kuma tene munini kugela ndo nokulia silikale yitu igatro tusuya maunduni itu nenge mwana ndi batoneka tithika Kalembe mutongo witu nginanda tika ya mwisho itu nenga na mwana andi uva mask na itu nenga na social distance lakini muno tenengo mwana ndi batonekana itono thika Kalembe mutongo witu mathiko ni makalembe tia ilothi usiyewa nundu Kalembe anathukuma Kibwezi West atusobisia malelu atusobisia kila bandu anenge masikwata itheka Kalembe ithiete nundu ni munana wa witu
runagina kenesa tia ile kusiewa ni mathuthia onthela mavanie kufika chathini kiko kumbotelia muo na maivetanga uteti nthini o mivango yacho. Kila kingi ndo kulia atongo ima Kenya monthe na thokie ngino na president, deputy president, prime minister na atongo yalange masiama moke imutu kothika Kalembe na moka tono maboya metho na ndai ya mekate kwete fujo na indite kwenda ithitu kuthatetele kuthika Kalembe tenda meka lewo indite kwenda kuume ikarwete ndo na tithwe na mugo na Kalembe na kararo kusaniswa ni siama kana na atongo ima kisiasa ni mutongo wa kila mundu nundu ne mwendete teboyo ngai athikwenesa nokete ku matangani ma mheshimiwa nini mwisi kwa ibinda ya saa ni Mr. Mutongoi na utondo umwe yana wetane kana nitukwenda mheshimiwa athikwenda ilasi yake tutie kwenda atongo imekuka moke kuingia ni chamba ya mokamba mawalanyo maende kiwanzani cha muvila cha Mbuinzau ni amwe kati wa malanyo la maendene kana kuikithia wailu wa chathe cha kuumasyo la wa mumbunge wa Kibwezi Richard Kalembe Wandile. Ripoti ya Mutongoi TV kuma Mbuinzau la Kibwezi kauntini ya Makueni, ninye Kennedy Mulinge. Mwaitu umwe wa ukuu wa miaka 45 kwa isitwa Katheke Mulwa kuma kisioni cha Mangina Kitui cha katika kauntini ya Kitui na ula wikala na mamutha ma mwanya nusangete aingi itina wa kwithwa athukuma wa kusovya letiu saa na kutuma yatu otondu Onesmus Chalo kutwelesya nikana Katheke ethia wa na mathina ma moko na mau. Katheke Mulwa na ula ni mwaitu ino kwa miaka 45 na withewa na mamutha monzu we ethitwe utedio kwa ekalima kwa mokasa mangi na Kitui cha kati vala ethitwe evundi wo kwa ivinda ya saa matumia yatu kuma service saa na radio. Katheke aine na Mutongoi TV ni waweta kwithwa atena si na mundu wa vakuvi wa kumunenga utedio niguo kwa atumiswe ambesya wea uwa uvundi na vala umantha choe chake cha muthena kumana na uo. Nita wa Katheke wa Mulwa kutuma ziado ninye nebundisye na agili yakwa na njia isukulu nethionilye muzimana na nazieka nende na kutuma weo wakwa siatu netethi na netethi ni mbesa na tuiva market center kwa mukasa nundu wa niaba ya madam witu living with disability na niyo madam withitwe overaged na ndeo tetha sua wananchi no mamuthetha chikisioni na no tukula cia either national government county government ola mundu uguzwa kana mundu ndono tunguzwa ugesa kwitha no 24 vika katika kumwaki ya kumunenga akili ya kuandivanzi uya wake na utethio longe utethio katamundu. Katheke na kalibu myake na wakaba kwa mangoni na nino nie no sio ni muboke nundu itumi nigethe ndu mwe nino nie la wokie bayu nino nie ngai na kitumi kiseo na mwitikeleli wili tanye nini motetha cia mundu nundu ebinda ingi mbua ni yuwa na me Yesu ninya na iloli cha nyumba ingi no wibya na thina tanza nini mwete aliu na nitwisa de ayo mwe na nini motetha cia mahotethio maingi muno niki ni mundu mukati mundu ume na tio mwizi akano methe wana mathina tano na nini musuve aila wi maundoni make mathugu na nyina mozi eta mwana wakwa na nitungia ngai muvea nundu matambia ma ngai menda kapola imatambia la ngona mende ngai ende no pingwa myana ya Katheke na ngia ngai ni muvea nundu boya zia kwa muno ni boya kondu Katheke withe ni watetheka nigethe ilu wile no baka withe mathina ta mundu na ndiisi ngai etha ni itumi ciake nitungia ngai muvea nigetha mumbe ilu aina kitumi chake no ndu mwe Katheke ni thia nizi iloleketwe pano alekazwa bako ndwani aba andu ala meba ngai ethwe ni itumi ciake ilotona kwanisya mundu ni wake nigethi ni jetona Katheke ilu ini ngai ni cionbete Katheke ta mundu Yuni waweta thina munene ulokomana na woni miendele yake ethito enyama muno nundu ndena kivila chande kana wheelchair cha kumutethese kuvika wiyani kana kwinuka ila wavinga wiya wake na yi ekulia ndongo ina ndu mangonzeo mamutethese na kivila chande kana wheelchair na vandu vasio va kuthukumia nikenda eyukilia kimikalile. Ngeripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mangi na ila Kitui cha kati nita Onesmus Chalo.
Muthanyani wa umundi nitukumbanisye livoti yimwanya yulu wa uimi wa ivulanya kuya Kibwezi kauntini ya Masaku. Vala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge unenanisye na aimiasu na mamwelesya utanu ulamena guo itina wa serikali ya kaunti isu kumakia kiwanda cha kuthia ivulanya muno ndengu. Tukwate livoti ii kwa uliku na kiini kilungu cha keli ndini wa livoti ya uimi wikitumi. Thini wa kilungu giki cha keli nitwanena nake mheshimiwa Lawrence Nzunga ula niwe minister wa wimi kauntini no ya Makueni na ula waelesya kana kitumi cha kwambisa kithikini kuongela lato kana ile tumita value addition kwa ivulanya ndengu itongoti nondo yoyumawa kwa wingi. Kitumi kingi ni kutila mbloka sia maleua na ile vinea aimi kwesila mathoa wanda gilate usobyo gito Makueni integrated value chain industry nijia kuongela lato waibulanya ni babendo ko be boso ndengu yo lidiet the main value. Two ni kutila brokerage ando mehebete kuma kwa brokers no kuelesya kana maikosa amaleu kuma kwa aimima account ya Makueni yeyoka na imi kuma county ningi na alama vanda amaleu aasi ivo Kitui Meru Tharakanithi na ingi no mato amaleu mo kithine ke. We targeting the region, the block first. Lazima Ndengu, Kajiado, Kitui, parts of Machakos, Tharakanithi and parts of Embu. Lazima kema na banbeta wa Karabamwe nema Ndengu. So we have to broaden. Nondo upland will not be sustained by kila chuma Makueni choka. Mwako na vala kithiki kikiwa ni muthelu. Kithi nacho ni chauwe na oyutu ni kiende na kuminukile kwikiwa. Ni kwena na minister na ula wasya kana kiwu stima na sindu ile ingi sikwendekana kana kithiki chambise kuthukuma nisiekiwe. So far kiwanda nitaatiwe we procured from India nichabikie kiendele installation. No main building ni akiwe yadala. Installation is in the 99th place na percentage ya kuinstall. Na peki wheel accessories ingi pe way bridge ya udima stima uendelee almost finishing ila situtieta wa accessories yatiani sio ndaizu nisikitu. Mwezi wa katano mwaka huu kithiki kikwatiwa kwithaki thukuma. So by May with the test with the run na kutest ondo upaki na kila kitu. Na welesya kana aimi meikwatiwa kusave ikundi kana ile tusita cooperatives na ikundi hii ni sikomba na sema leu na kuta kula kwe kithiki. Where the cooperatives sianema alama ima small cooperatives na association kuyambi na like kitengei cooperative pe ingeje tawa Kibwezi farmers cooperative na hizo chionde ikakwata na ikasobya Apex cooperative yuzu ni yoke the ajeita to the plant. Maleu mafika kithine makesela matambia 5 ni kana methiwe ni mavikia kiwango cha kuthi sokoni. Matambia ni famwe na kuvathukanya kana ila itawa sorting, kumya kito kana ila tumita dusting, kumya ivuti mbetea na tuvuti tungi tula twitha nthini kana polishing na indi kwikiwa mathanguni kana tuvavane ni kana itawe sokoni. Tukeka sorting ka dusting tupete kito tuweke polishing tuweke splitting na tuweka packaging the branded. Soko ya maleu etina kwisela matambia ni kana steps isu sionthe ikethava Kenya na nthi cianza sivo Africa umeloni wa sua tukatesa both locally alama kwenda na regional alama kwenda in East African community no Kenya ye katika East African community na hizo tukatesa na the other counties that is local na tukatesa international. County ya Makueni ni thitwe mustali ni wambe kukwata mbau na kwikivitha muimi wa ndengu na maliu kwesila kwa kunenga na mbeu ya ndengu ila ikwendeka sokoni. Ni kwena na minister na ula wasya kana ne matuma ando na alama sometha cia aimi undu wa kuima maleu tietwe tuininga na mbeu ya ndengu ila tokwenda ila zienda ka in the market both nylon na nango
Tineta training kanambeu. Na tuna extension officers ila training yakwe. We've been leading them in aggregation through Feed the Future program, pe program ngeti wa Kisabkrar, pe program ngeti wa Nari, pe program ngeti wa SDSP. Isu chonde ni kuelimisha omwemi grade lato kwa na lato kwata. So we prepare that in advance Makueni. Ni mezi kila kiendeka. Before the plant, we've done the preliminaries. Kumana na kwa kithikeyu aimima ndengo na ivula nyingi menondo wotania. Na yuna mako ni idhalu muvuko nondo nimeukwata soko ya maleumo. Soko na ila ina madhoa masio. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, County ya Makueni. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua inokuulilie enethi ma kaunti ya Masaku mavikie na uvanda matunda kwa wingi. Mutua ayueta kana nukwaka kambuni ya kuthia matunda kauntini isu ya Masaku. Daniel Mongela nukutuelesia. Wemi wa maembe nunduonya kwa ilava kauntini ya Masaku. Unitina wa gavana kauntino ya Masaku Dr. Alfred Mutua kuotakana serikali yake ni kwithiwandiaka kithii cha uthia mitunda va kauntini ya Masaku kwambililia mwaini wa nana. Yeta serikali ni bangite mikakati minene. Nienda yuyu budget ino yukite nituke kiambesa. Nitukwa ka factory yitu ya Masaku ibwa teno onanziangu kunene kuteno tumyake nikana maembe alama utia langi moka ba moke factory isu tumesaubye nesa tumye paketi situ sia masungwa sia maembe sia avocado tutume mwingo tukwatembesa mubuko ando maituma kwa temawe na tithi nambe kuina kulia minister wako wikiembesa ndino wa budget mwako ukite tiambia mwi wa nana mwako na mwingo atenesa mwi wa nana mwako tithatambie kwaka tibika December maembe alame kuma chio tukwata maembe December maembe ma December va Masaku tukeza tiso vya juice yota muingo. Mutua anena nito isu kavindani kala evikiete kithini cha uthia matunda kila kikasolongo ukambani wa mwala valandini wandambuka isu Mutua wonya uthuthio kwa aemi alame kalava kauntini ya Masaku kulika uemine ndaelesekana soko wa matunda uende na kwaila na vena ukwati na wikwatio ne wakamuka esi ka kindu chake akwa katambesa ni ukula ndoma kwa mamasia no Masaku ndoma ukamba uonde tulike uimini andu meenda leu tubande maembe tubande mboso utendo kwika oneza baikiwo inzaka silanga yuki kalange sisi ya mibango onose kalon kanini bank bando wikwatie leu no kwendeka Kenya na dunia yonde. Ndini wandambuka ino komishina munene wa Australia Luke William ni wakathia muno itambe ya serikali kukwata mbau uemi ndaelesekana uemi no wokitue kinene cha kwaka ukwati. And this being the very first project that I've visited here in Kenya, it's been deeply reassuring, and I'll take my hat off to you, Patrick, and to your team to see how much commitment and devotion there is among the workers here to what is taking place, and to see the real innovation that is occurring. And innovation, new ideas are fundamental to being able to develop going forward. So well done, Best Tropical Fruits, and well done to the Machakos County Mango Value Chain Association and farmers. Kumava Kasolongo Masi ukamba wa mwala. Mutongo TV sito kwa ni Daniel Mwongela. Zama ya magavana itongwewe ni mwene kivila wo Martin Wambora yuni makulilia serikali ivikie na kulecha ilovia sia serikali sia kaunti. Magavana usu nuwetie kana ilovia isu ila idanamba kuvikwa kwa serikali sia kaunti nitumite mawalanyo amwe maendeo ma serikali sia kaunti itielwa na itina. Benjamin Mwaka enangewa isu kwa uliku.
vatialite o masaa mavuthu na budget ya mwaka wa serikali wa 2021 kufikia 2022 itangaswe vena thina serikali cia kaunti sina ilovia cia serikali nene ifikie kuiva pesa sio ndeila kufikia oyu itaitwa ni serikali cia kaunti. Despite being only 3 weeks to the end of the financial year, the total outstanding amount owed to county government is 105.9 billion. Zama ya magavana COG iweta kana kithito cho cha kukutana kuongeleka kwa siku sio wau na muno kuya Kisumu na kaunti ni Lembeta Nyanza oila omituki inaye mwenu wa President Uhuru Kenyatta siku kuni ambadaraka ni vatone kakika vingi sika edwa si kwata iloviasio. 1. It has slowed implementation of development projects. It has 2. It has equally slowed the fight against COVID-19 pandemic. 3. It has led to accumulation of pending bills. 4. It has delayed payment of salaries of all the county staff. We call upon the National Treasury to expedite the release of these funds as county governments are grinding to a halt. Serikali cia kaunti siweta sina muvango na umwe wa kukasanati takuvinga kaunti cionthe cia Nyanza ila siende kuandikithia utalo wayo luo wa COVID-19. As of now, we would discourage lockdown. Honestly, it is causing a lot of damage to the economic sector, and it still doesn't help much. So, as much as possible, and our people know that now, and they are reasoning to us because they would hate to be locked down again. Ona kuchika vena wale kumunene wa awau ma corona itandani simu amasia ICU na HDU vena vatwa enendiwe kalamengu no na kuatia miamulo yonde ya kuisiana na awau wa COVID-19. As we continue administering the second dose of AstraZeneca, the Council of Governors wishes to appeal to the citizens to ensure that they are vaccinated in government-approved facilities. We urge those who have received the 2 doses to continue observing all the government protocols, as research is still going on to ascertain the extent to which the vaccine protects against infection and transmission. Zama ya magavana yune umiokanyo muvyo kwa NND na muno alama na kwati enzanzo sielisi ya wa COVID-19 maviki ya kuende ya kuatia miamulo yondele nengani tunimuvia wa uiti ni kuidhua kukwata nzanzo hii tiyo ndawa ya kutua ya kuisiana na kukwata kana kunaikiwa wa COVID-19. Delivote ya Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa ilovi yenito Benjamin Mwaka. Musiaisia nitungia muvea nundu wa kwithana kwa nthini wa Vilingi wa Mauvoo na vau nivo tuvika mwiso wa Vilingi wa Mauvoo saa umwe wa kioko na indi onatika mbuthu ntukwithwa tisi cia nthini wa mathangu maitu ni chao kiandikitwe na indi kwa oyu tiwa Inesa. Siasa sia misiene mamlaka ni kama uhai, siku moja utakuwa hauna. Na mea kindukindi kidhuku ngauma ngwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kikamba mutavionu ngwazi kwambua. Tuenda ukoma ni ya mesa ni ndeu tuikia kwali. Mukona muthama sembeta tuwekilu kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa. Ona kalalia tuile bae ulumbo na nga mutungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki ni sana. Mbaka chuo cha Mukamba kisi wonzau. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Uhuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi, we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is charity Ngilo?
ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuku wa Mutongo ITV ngwatanio ya Mukamba. Watindata museisia mwenda wa Mutongo ITV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwaila na wa kuendesa nyi muthenya wa kwawe musiovyu na yu ni na ukethiana no thote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathuka ni tuka manaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulu wa mesa muthenya wa mina kuthela mundu ndebe sio nundu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neza mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pepe susu wako wibaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwekwana yundese loni na andu yikalanye na monesa maga kusuisia nduka nini tawo Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiya ni wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongo ITV ngwatanio ya Mukamba. Pneumonia no wau ulodi kandini wa mapui makana kana kama mundu muima na kana kena pneumonia katena itwa nesa netona okowa deni webinda ekubi muno pneumonia kwa kawaida yoka na mawana nio mana kana kena pneumonia ikatona kwetha kaikoa cha keli kwetha na bina wakubeba kwitha na bina ko ne chao ke dia waisa wana kaibeba kwa mituke ukona kailuma ukona mbao siecho kandene ndo kabebe mbao ni weisho ke ndene na ukona kai mutwa uendania akilebe batumita head nodding ilo kwana kana kena signs na symptoms taisu ikwasia muno esine pneumonia na no wau ula butaiteto kwa mituke utwana kuwa kana ndenwa ebinda ekube muno pneumonia yetawe ni sindo nyingi tene inaitawe ni bacteria sasa era tumita ni mokoko na hemophilus lakini baadhi ya wao ndo twana kupatikana kana ni viral kana ni pneumonia kana ni bacteria kwa hiyo kona kwa ndeke na tena wako beba kwa mituke ke kusinda kubeba ke luma mutwe ugetha wende na kilebeba yacia ida yacha kana kau nikawa muno anikaelo twawa sibitali katethewe kafika sibitali ni bonda kitali kutona kwa mwa severity kana wau wakana unene betata tulatwe na tena munene na rasma tukoma thina wa sibitali twambiwe nzeve ila tumeta oxygen na twenengwa ndawa sia kutona
mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yimwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde vala oi nituyumbanitie kunengelelia Mauvoo mavivithie maro matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu parifisa Ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Inye swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nina family. Nini wanene na family no yuko uko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Ngoni nyandija. Mbona kuyengo mandia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza kini. Ona ne mutu mandigo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikita bai. Nuthe asia. Kuya kwa sana ukuona. Bana na kuwe zilina mwa kwa zena kumate. Ye naona muite. Ndianga wasitu. Tuwe mbeza ndina sio jije ne bidingo kulia. Na vuliza kwa vuliza fanwelele jawu. Kia namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi nduye namba kana. Ya ndo namba. Na ule kone andike kaya moja. Napo jamweleze itaji la kulut ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kidanze kubo kulati tembelete tika hadhima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mubemba mo bewe wendiete baba ma utubia ba ngunite wa maiki lija kase nusu kase nikase Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply it to kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo. Inu ni Mutongo TV. Amusesia nina udhocha ingi tutambanye mwendini wa mathangu maitu muthanani wa umuthi tuisini chao kiandikitwe ndini wa mathangu maitu balai makoni makwa nine thangu ya The Daily Nation nake Lena Mwende wine thangu ya The Standard na ndi Mauvoo ala manengetwe wito ndini wa ithangu ino ni yulu wa budget ila ivaniwe kusomwa umuthi ni ukuri ya tan ndini wa ofisini wake na indi musiaisia Mauvoo wasu ni manengetwe wito ndini wa uthyu wa ithangu ya The Daily Nation kwa kulena ni kwati ya musiaisia mukanesa na kwangwete ithangu ya The Standard mutenyani wa umuthi na matha Mauvoo ala manengetwe wito ndini wa ithangu yini tondu musiaisia ni wisi umuthi niguo tukwithwa tuisomewa budget ni saa kenda cia muthenya niwe kwintha isomwa Mauvoo asu namwe manengetwe wito ndini wa ithangu yi tukacioka ingi tukona Mauvoo ala ngwithwa ndio nengelelia kodi kuna methangu ni ya 6 ya monza na ya nyanya tukacioka ingi tukona Mauvoo angi manengetwe wito ni kumana na ni si kwa alame na simu sitona kuona mitandao ni ya vindayi kuna ethiwa kuna ibisa una atembea kuna musibi
wa video na tembea ula president wa France nethi wako nwe covid ni mwene ndi asu ni Mauvoo ange manengetwe wito na mithango ni akatatu ingwitha ndi manengelelia musyaisya na Mauvoo ange manengetwe wito ndini wa The Standard ni Mauvoo ma ula wai Chief Justice ulona jumo ye we David Maraga andikite ba we are on road to anarchy. Mauvoo asu na mama nengetwe wito na mithango ni ya kana ya The Daily Nation na ya The Standard sorry na tuimasisia ko liku nitukuona Maraga no natavisie Musumbi kana no naisie Musumbi ni wailite kunominate kana ni wailite kwa appoint alama judge tandatu manethiwe matana appoint wakati wala miongwena nana manenganitwe kana list ya nenganitwe na asia pani waitie kana mayailite kusila kana mayailite kumya uti wake kumana na undu ukwenda we mwene lakini ni wailite kuatia miao na katiba undu ikwasia na akasyoka ingi akasia kana baindewa kusongwo kana endewa na unewa mwanyo su wako violate katiba kana kutoya kulea kwatia miao executive kana ndo ala meju lango ni makenda katiba makaenda maendete kinyume nacho kana mateko atia kila kike kwasia na ikethwa awi undu usio kwa mwenendi na mwenendi nukumia muno musesi wa Mutongo TV Mauvoo asuno methi ya ithanguni ya kana ya The Daily Nation kwa uliku musesi andini wa ithangu ya Daily Nation namba 10 nivo tukwata Mauvoo mayulu wa budget wala ukuru ya tan ukwasia kana ena uito nundu ndi yonde ni musiaiti Kenya yonde ni musiaiti kunengane wikwatio kana ops kwa enendi itina wa mwinyu wa corona kwa nanga mawia na kwa nanga ona ukwati wandi oingi ya tani no kwasia kana Musumbi Uhuru Kenyatta no kwikwatiwa enendi nimekwikwatya Uhuru Kenyatta mwaka ula utialite wake wa uthukumi no kwitha aimina maundu ala wathie enendi na ondeni wa report isu nivo tukona kuria tani asia kana Musumbi oingi no kukulwa akavikie aile kukova kimanza cha mbesa nikenda akavikia na kumina project kana maundu ala wathite mwenendi Mauvoo asu makwarandini wa ithangu namba 10 ithanguni ya The Daily Nation. Tu Mauvoo ni asuma budget alanu methi ithanguni ya The Standard ya thanthatu monza na nyanya nitukwithia kana mbesa ila sielite kwoswa kuma valabe mwenendi kana court ula ilite kumbanwa sindini wa budget ila tunewo mondila ni ya 3.63 trillion 2.04 trillion selite kuma kotini wa mwenendi 1.63 trillion ni sia loan na indi deficit ile kwende tielite baune ya 1.56 trillion na tuilikaelo kwa uliku undu mbesa si kwa lokitiwa kana undu si kwenda sinenganwe be executive pe parliament pe judiciary pa national treasury isuni sia national and county government kila kimanza kana kila kilio nukwithia kinengetwe mbesa siacho isuni thangoni ya monza pe post covid economic recovery pe spending by sector pe spending on their key projects na ingimbingi nukwithia kwa uliku kana kwa numbers kana kwa namba ila menenganite mbesa ila sikunda sia allocate itwe sindu isu sionde musesi anendangi usomea na nusi the thangoni ya monza ya The Standard. Nani musesi ondini wa ithangu yu ya The Daily Nation nibo tukuona ithangu namba 11 Musumbi heitwe kana maundu ala ana wathie mwenendi ni waile kumanenga mwanya wambe na kuikithia kana mwaka ukite aimi bikia na kumina ivinda yake ya usumbi nukwitha anengete mwenendi na indi undu umwe ni kuikithia uima wa mwi kwa mwenendi wonde wa Kenya ni mwailu ni wathite wenendi kwitha akite nyumba 500 by kuivikia mwakani wa 2022 oingi ni wathite kusovya malelu na kusovisia na kumandia enendi ma Kenya mawia na indi ndini wa ithangu yu namba 11 nivo Musumbi ukwiwa kana ni waile kunenga mwanya wambe maundu ala wathie enendi kana 4 big agendas. Tuithi ithanguni ya kenda ya The Standard nitukwithia Mauvoo makonetie Musumbi wa Ndei Uhuru Kenyatta pala muthenyani wa iyo unethiwe abibia mavuti kana mavuti na piston 5,000 kisioni cha Gong Kajiado County
pala inai moko ni maala matailite kwithwa nacio kwithwa moko ni ala matailite kwithwa nacio ni kwithwa mundu enacio na ti registered na itumia kwa undu itailite nunethiwe aithithia na asia kana kenda ni mokitani kenda ni tutatite kukitana tandi ndenda tutatite kukitana na Al-Shabaab pe ikindu kingi to no tusinda kukitana nacho kwa uo lo kwithiwa ena firearms kana ena sindu isu illegally aipossessite kana enacio no kwithiwa aikomana miao na sioswa na ila siombanitwe kana ila inombanitwe kati wacio imwe ni suna bibsie na asia kana siende na kumbano musesia Mauvoo asuko likuno methi thangu ni yake nda ya The Standard. Musesende ni wa ithangu iyu nivo tukwata ya Daily Nation nivo tukwata Mauvoo ma ula unai musili munene kana Maraga David Maraga ayasia kana musumbi oyu ni waile kuimpichiwa na akaumwa kivilani nundu wa kwitha ate kwati ya miao ya koti na ingi kulea kunenga kithitu asili alathandatu manavikie na kutemwanza kana kumwanza ndini wa kuithwa kithitu kula kuna nenga nitwe chuma kithelu oingi Maraga akasekana masitwa ma asili asu methiwe amwene manavindu itu masitwa angi makongelwa na angi makaumwa na ende akase usu no vathukanu na miao na ende masitwa ma asili asu matanane wa kithitu ni Joel Gugi, George Odunga, Agre Mucheluli, Weldon Koril na ende asu ni mama tanavikia na unewa kithitu chawea na ende kule kwa kumusiaisia musumbi navikie na kumwa kivilani kwa kulena tuithi thanguni ya 10 ya The Standard nitukwithia Mauvoo makonetie masomo alama nethiwe malichwa ona bawi itina ma CBC na nitukuona kana twi muthenyani na ni magowa kana munene wa minister wa kisomo no nethiwe kiathi talasima tamandatory ondo Veronica nethiwe ya kwata mandatory ona kawithie tuisoma ni yethwa abo yikitwe lakini kwawo yuno nethiwe amiki hata kindu cha lasma nundu ni katiwa no withie kana ke skulu twasisiana masomo ama CBC mesisia muno kila kana kena kinengo chacho na no withie kana kena kinengo cha uthauki kana cha sports na withie physical education yititwenza no nethiwe amiki hata mandatory na asia kana nikethiwa undu wa lasima kwa siana ila si skuluni musesia Mauvoo asuno media ithangu ni ya 10 ya The Standard ndini wa ithangu yu ya The Daily Nation namba 14 ni Mauvoo undu omunyu wa corona uvikite na kwananga utandithia katikati wa nthi ya Kenya na Uganda kana mautandithia la maendea katikati wa Kenya na Uganda na ndi Mauvoo wasu wamenda mbeange nuvikia na kumakwata ndini wa ithangu yu na ndi oingi ndini wa ithangu yu ni vandikitwe andu mbe wa ngili ya na yimwe mana 330 ni mama vikite kukua ndini wa Afrika. Tuithi thangu ni 14 ya The Standard tukwithia Mauvoo mekwasia kana pe park ya Kakamega County Shinyalu sub county ila ya nzoka kana ya Soviet okethia ni atalini mothi gukona nzoka na imekite mbaka ya mbitwe ni organization na makekia mambiye na nzoka makekia mbaka ing'anyi na makasioka ingi makabekia ona mwingi mbingi sia ilasi ni muthemba wa reptiles lakini kumana na ngusanisio ila yokie katikati wo alama ambi tie park i organization mo kama twi kama kundieli na kumana na makundi asueli ni boya atumie ebikia na kukwana kuthela na yakwite mwaikani wangilile akenda na baba kolitwe pona nitwe undu batumie ngusanisio isusi miwana ya generate revenue kana ya itaimbesa mbingi ndini wa alama mambitie lakini la ende kwete mbesa mbingi ni wethiwe ikiete ngusanisio na ndo mambi ya kwanika na yapikia nokwa musiaisia Mauvoo zunu methi thangu ni 14 ya The Standard. Ndini wa katuni ka umuthi thanguni ya The Daily Nation wikwata namba 16 katuni ka ukasoletwe kakuite suitcase kana mubuko wa mbesa no ukasolwa katuni kangi ka kiwendela cha Kenya na wakaandikwa 3.6 trillion proposed budget na ende bawithio nukwithia tutuni tungi tusoletwe tungi twiwite moyo tungi twitikilanite tungi twikite ndole na ende katuni kau nuvikia na ukakwata ndini wa ithangu yu tuiminukililia ithanguni ya katatu ya The Standard ntukwithia la Mauvoo ni na unengelelia musumbi wa France ulonethi wa kunwe kopi ni umwe kati wa afuasi kana andu alona kethasia na kid ni chokiko cha katatu
kwithiwa musumbi wa Ndisu kwithiwa yatakiwa pe ula mwaka wa ngilile amonza mendesia campaigns Nicholas ulawa yo musumbi wa Ndisu niwethi wa kuno ikobyo jingi ti mwaka ni wa December ngilile akenda Italian Prime Minister na keno wako niwo ikobyo the same ndakuno ikobya kimi wake yatu inyu ate mboka kilomo na akwatwa ni fractures inyu musiesia Mauvoo asuno media itanguni ya katatu ya The Standard. Naini musiesia vauni votu vikia mwiso wa mathangu maitu valatu ikwatikane wa vikia na umana maundwala manengetwe uitondini wa mathangu maitu ithangu ya The Daily Nation na The Standard na indi mathanguni wetha nakwa Veronica Siombua na kwa nita walena mwende wa mchinda na indi ondatika mbuthu tuko manendini wa kilungu cha amoka valatu kwitha tinenea amuika na itindo kwa uyu tiwainesa. Ino ni Mutongoi TV. Katindo kaseo kukamuika katindo kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikandele azawi kitwa ke mundu taku ndele takwa yune ndele akamba yune ndele twimino kilile to bikino zito yake dito twaisi kidhito ni musema ukweli musema kweli na ukulia ingepea ndui mekwatithasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigita ukwilila utweke niwe na wele ona kindu kilwisi na ndo akiona na meza ania ende ingeiwa wezi inge atu ende eza iwise wikaundu mwe ambao wekanduka ndo inga notiwa yangewa Nikwache kile yote akunikisio musiayesia wa Mutongoi TV kilungu nimbisuni kila kiku kia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawiyo party chips ni size tu chips tulanga tubeke potato Disney liu yaku ni nama ndiye ninauta kitungu na vya kitungu saumu chete musamo muselo uli so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo dipaya mbucha usakwe na masteki usakwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo saa 12 na dakika 40 cia mawiyo kila wakana kilungu ni mbisoni muyo mbisoni. Pneumonia no wau ulori kandini wa mapui makana kana kama mundu muima na kana kena pneumonia katena itwa nesa netwa nokowa dinu webinda ikubi muno pneumonia kwa kawaida yoka na mawana nio mana kana kena pneumonia ikatona kwitha kaikoa cha keli kwitha na bina wa kubeba kwitha na bina kubeba ne chao kethia waisa wana kaibeba kwa mituki ukona kailuma ukona mbao ciicio kandini ndo kabebete mbao ni wicio kete ndini na ukona kai mutwe uendania na kilebe batumita head nodding ilo ukona kana kena signs na symptoms taisu ni kwasia muno esini pneumonia na no wau ula butaiteto kwa mituki utwanda kuwakana ndinwa
evinda ekuve muno. Pneumonia yetawe ni sindu nyingi tene inaitawe ni bacteria. Sasa era tumita pneumococcal na haemophilus, lakini baadhi ya vandu tonya kuvathukania kana ni viral kana ni pneumonia kana ni bacterial. Kwa hiyo kona ndeke na thina wa